ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Mwijwi remere kandi rifite ingufu ryuzuye agasukari karyohera uryumva ni kimwe nk'umwihariko we bwite yifitemo. Imana idasanzwe no kuvugisha ukuri ni kimwe mu byatumye benshi bamwumva batamushidikanyaho, ariko benshi bagahuriza ku gukemanga discipline y'uyu musore. Umurebeye nko muri metero 30 aza gusanga wagira ngo ni wa mama w'umukire, wa wundi ubyaye nka gatatu ariko nyine agwije itunga, mbese ujejeta ifaranga, ariko aha mu nyumve neza, ntabwo mvuze ko ari umugore, ahubwo ndavuga ko abyibushye neza, mbese nk'igisore cy'igitesi cyiza. Ibyo nibyo navugaga. Reka ndeke kwicisha ikibungo ngo nirazi Nyanza, ahubwo burya ngo nta mugabo uvuga undi. Reka mureke yivuge maze dukomeze. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Lorenzo Christian Musangamfura. Lorenzo Christian Musangamfura. Lorenzo Christian Musangamfura niwe tugiye kuvugaho, ariko tukanabonaho gusubiza byinshi wibaza kuri uyu musore, harimo ese Lorenzo azakomeza gukora amakuru yo hanze y'ikibuga? Nega amatwi tugendane. Ubu nge nitwa Matwi Maskishyo, maze imyaka irenga 5 ubwira bugacya nkatega amatwi Radio Rwanda, akarusho urubuga rw'imikino, aho rwagiye rukambera nk'agasahane kuzuye agaceri n'udushyimbo dukaranze neza, imbere yaho hari akavoka, hejuru hagetse agafoka. Mbese urubuga rw'imikino rwarandyoheye kurusha breakfast rumbera lunch. Amajwi yunguruye kandi meza ni nk'agatobe k'izuba, uhereye kuri kwizi rya Jean Claude Eri, Axel Rugangwa na Ruvuyanga Emmanuel Nkurunziza. Aba ni bamwe mu batumye dukunda urubuga rw'imikino. Ikipe ya Auckland City FC bitego 10-0. Ikipe ya amateur itari pro. Nyuma y'igihe kinini abakunzi ba Apple Football Club bategereje umutoza ugomba gutsimbura Darkonovic. Gusa uyu munsi wa none biragoye kuvuga rugajurigani ngo nanirwe gutekereza no kwibaza kuri Lorenzo Christian Musangamfura. Hajya ngo byagenze biti ngo rugajurigani yarariza arahogura, maze amarira ye asohora Lorenzo Christian Musangamfura mu marembo ya Rwanda Broadcasting Agency RBA. Aya niyo matiku, mbese saga imaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga, ariko none sibyo tubyukiyemo, ahubwo reka tubanze duce mu gihe tubanze tubagezeho inkuru nziza kuri Lorenzo Christian Musangamfura. Mu gihe barateruye bati Lorenzo wakoreraga RBA yerekeje kuri SKFM, umunyamakuru wa sport Musangamfura Christian Lorenzo wari umaze igihe mu rwego rw'igihugu cy'itangazamakuru RBA, akaba yari amaze kubaka izina kuri Radio Rwanda yerekeje kuri SKFM. Kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere Kanama 2025 nibwo SKFM yahaye ikaze Musangamfura Lorenzo Christian ibinyujije mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zayo. Uyu munyamakuru nawe yasangije ubutumwa abamukurikira abikusanyiriza mu magambo agira ati aho nshaka kwibera umisemo muhitamo nezerewe bitavugwa. Lorenzo yari amaze iminsi atumvikana kuri Radio Rwanda na Magic FM nyuma yo guhagarikwa amezi 2 n'ubuyobozi bwa RBA kubera kurwana na mugenzi we Rugajurigani. Aba bombi barwanye kuri 26 Kamena 2025 ubwo bari muri RBA hafi yawe, gahunda yo kwegeza Radio Rwanda abaturage mu karere ka Karongi. Ajurira ngani mwirushe mwijwi nimvuga aperi muravuga FC. Aperi 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 reka tureka bari koko ari mwe mwari benshi. Nimvuga rero muravuga sport. Reyo 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 mwese muri benshi murahagije. Mwiyamashi mwese barahari SKFM yari imaze igihe icungira hafi Lorenzo, dore ko yamwifuje no muri Mutarama uyu musore agasezera, ariko RBA ikitambika bikaba ngombwa ko akomeza gukora kuri Radio Rwanda na Magic FM yajyaga yumvikanaho. Kuri iyi radio nshya Lorenzo agiye kuhasanga abarimo nyirayo Sam Karenzi bakoranye igihe kitari gito kuri Fine FM. Lorenzo yatangiye umwuga w'itangazamakuru kuri SC Musanze, aho yaje kwava yerekeza kuri Fine FM. Icyakora ni yahamara iminsi kuko yahise yerekeza kuri Radio Rwanda, nahava ajya kuri Radio 10 mbere yuko ahava agasubira kuri Radio Rwanda ku nshuro ya kabiri.
ubundi buri wa kabiri w'icyumweru Lorenzo yagombaga kuba yamaze gutegura icyegeranyo kiryoheye amatwi kuri byinshi biba bikomeje kuvugwa ku bakinnyi, abatoza n'abasifuzi, ariko akabikora ashingiye ku nkuru z'ubuzima bwabo bwite, bikaba bidafite aho bihuriye no mu kibuga na gato. Niyo mpamvu yabyise amakuru yo hanze y'ikibuga. Ibi twaragiye turabikunda, mbese biraturyohera. ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Igihugu cya Brazil ntigikwiye kubahirwa gusa amagana y'abakinnyi cyohereza i Burayi buri mwaka, ahubwo n'imiterere y'umupira w'amaguru muri rusange. Gusa hashize iminsi irenga 21 ibyumweru bitatu bisaga tukwezi atumvikana amakuru yo hanze y'ikibuga. Ibi niba byarakuwe muri gahunda za Radio Rwanda, ibyo ni wambaza rwose umuhungu w'Ikayonza. Ariko mu bushishozi bwanjye binyuze mu mboni z'ibitekerezo, nge nekeza ko dushobora kuba tugiye kongera kumva umwenge w'amakuru yo hanze y'ikibuga na Lorenzo, ariko aya nazumvwa na bose nk'uko byabagaho, kuko iyi radio we bwite yiyitiriye Sunderland itumvwa na bose mu gihugu. From RBA to SKFM, Lorenzo Christian Musangamfura, ngewe matwi maskiyo nawukundaga cyane, ikijwi cyawe cyambereye nk'ikivuguto. Ariko kandi mbabajwe cyane nuko nazongera kumva ikindi. Imana izaguha umugisha, uzahirwe, uzanyurwe kandi uzizihirwe. Mfasha nawe usoje de komanteri, imfasha usezeye kuri Lorenzo, umubwire utujambo twiza, akora subscribe, ukande like, ukore comment. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, iyi ni Radio Rwanda. Nje ndi matwi maskiyo, iyi ni Kan TV 2M. Ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Igihugu cya Brazil ntigikwiye kubahirwa gusa amagana y'abakinnyi cyohereza i Burayi buri mwaka, ahubwo n'imiterere y'umupira w'amaguru muri rusange, shampiyona ikomeye. Obrigado Brasil kubwo kwerekana ko ruhago iteye imbere itaba i Burayi gusa. Brazil ifite ibintu byose umupira ukeneye: amateka, urukundo rwa ruhago, abafana, amamiliyoni, ibikorwa remezo, amarerero y'abana, ikinyenzi kurusha ibindi, impano zitabarika muri ruhago, amatsinda y'igikombe cy'isi cy'amaklub muri USA, harimo abakinnyi 117 bakomoka muri Brazil. Ibindi bihugu bikurikira Brazil kugiramo abakinnyi benshi: n'Ubutaliyani bwari bufite 35 bonyine, n'Ubudage bwari bufite 34. Abanyabrazil ni bamwe mu bakinnyi beza ku isi kandi bari mu makipe meza ku isi. Impamvu yonyine amakipe yo muri Brazil atagumana abakinnyi bayo beza n'amafaranga y'abanyaburayi atagira ingano. Muri mamatwi imvugo nka ikipe yose yo muri Brazil yakina Premier League yahita imanuka, cyangwa se bashyire muri UEFA Champions League baba nyuma mu matsinda, yewe ni nyuma ya Sturm Graz. Imvugo yo kwishongora ariko idafite ikishingiyeho. Umva ibimenyetso bifatika. Amakipe ane yagarariye Brazil mu gikombe cy'isi yose hamwe afite agaciro kangana na miliyoni 715 z'amayero. Inter de Milan yo mu Butaliyani yonyine ifite agaciro ka miliyoni 759, irarusha agaciro amakipe ane navuze haruguru uyahurije hamwe. Inter de Milan kandi ikubye inshuro 9 agaciro ka Fluminense. Fluminense niyo yasezereye Inter Milan. Chelsea agaciro kajya gukuba kabiri agaciro k'amakipe ane yahagarariye Brazil. Muribuka ko Flamengo yatsinze Chelsea 3-1. Paris Saint-Germain nayo ijya gukuba kabiri agaciro k'amakipe ane ya Brazil, nayo yatsinzwe na Botafogo 1-0. Ni ukuvuga ko amakipe yo muri Brazil yatsinze Paris Saint-Germain, Chelsea na Inter Milan. Agaciro k'amafaranga yose ahembwa amakipe muri UEFA Champions League ni miliyari 2 na miliyoni 500 z'amayero. Paris Saint-Germain yonyine yahembwe miliyoni 150 z'amayero nyuma yo gutwara Champions League. Ikipe itwaye shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bwongereza ihembwa hafi miliyoni 230 z'amayero. Amakipe ya Premier League yagabanye nibura miliyari 7 z'amayero mu mwaka w'imikino ushize.
ngaho rero shyira amakipe ya Brazil muri Champions League y'i Burayi uko ameze, uyaha amafaranga ya Champions League nayo muri Premier League, urebe uko Jogo Bonito ikinwa. Niba hari isomo rimwe twigishijwe n'igikombe cy'isi cy'amaklub, ntuzigere na rimwe usuzugura umupira wa Brazil. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Kuki abanyamerika bita ruhago soccer, inyamara isi yose isigaye ikayita football? Reka makopeze si ikosa ry'abanyamerika, yewe iri zina si ry'abanyamerika. Ruhago tuzi uyu munsi yatangiye mu 1863 mu Bwongereza, ubwo ishyirahamwe rya FA ryari rimaze gushingwa. Ryanditse amategeko ya mbere ya ruhago. Muri icyo gihe hari undi mukino wajyaga gusa na ruhago wari waramaze kumenyekana mu Bwongereza, rugby football. Bityo rero mu gutandukanya ruhago na rugby, ruhago bayise Association Football, bayitirira rya shyirahamwe rya FA Football Association. Ubwo rero habaho rugby football na Association Football. Kuko rero iyi mikino yombi yakinishwaga amaguru, yakinwaga cyane muri za kaminuza. Abanyeshuri bo muri kaminuza ya Oxford bahimbye amazina y'impine, maze rugby football bayita raga. Hanyuma umupira w'amaguru ruhago witwaga Association Football bawita asoka. Hanyuma imyaka iricuma asoka riza koroshywa bavuga soccer. Aya mazina yose yagumyeho ari utubyiniriro. Hagati mu kinyejana cya 20 ruhago yaje gukundwa no kumenyekana cyane, hanyuma iza kwigarurira burundu izina rya football. Ariko football rimenyekana cyane mu Bwongereza. Hanyuma muri Amerika mu mpera z'ikinyejana cya 19 hari undi mukino ukinishwa amaguru waje kwaduka, Gridiron football, uyu munsi uzwi nka American football. Uyu mukino wari nk'imvange ya rugby football na Association Football. Iyi mikino yombi yari yaramaze kugera muri Amerika. Gusa Gridiron football yahise ikundwa ndetse iramenyekana cyane ku buryo abanyamerika bahise bayita football gusa, izina ryenduko. Bityo rero ishyirahamwe rya ruhago muri Amerika, ruhago iyacu n'aba Messi, the United States Football Association, mu 1945 baje guhindura izina ry'umukino wa ruhago kuko ryari ryaratwawe football, bahitamo gukoresha agatazirano k'abongereza soccer. Kandi koko muri icyo gihe abongereza benshi bari bakirikoresha nka sirno cyangwa se agatazirano ka football mu gusobanura ruhago. Iminsi iricuma kugera muri za 70 nibwo abongereza bakangutse basanga ruhago izwi nka soccer muri Amerika, bikanga ko rishobora kuba ari izina ribi cyangwa se risobanura ikintu kitari cyiza muri Amerika. Bafata ingamba ryo kwibagiza izina soccer no kurica burundu i Burayi. Uyu munsi abongereza nibo bambere ku isi barakara iyo ruhago yiswe soccer. Inyamara iri jambo ryarahimbiwe muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza. Muri Amerika football si ruhago. Football n'umukino w'abakunda ari benshi, ruhago bayita soccer. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Mbere gato y'umukino wahuje Chelsea na Fluminense muri MetLife Stadium muri kimwe cya kabiri kirangiza, ahari wumvisha interuro let's get ready to rumble, nko kuvuga ngo twitegure kwesurana. Iyo ni interuro n'ijwi ry'umunyabigwi Michael Barfor, umukambwe w'imyaka 80 watangiye gukorera akayabo k'amadolari kubera iyi interuro kuva mu 1992. Bivugwa ko igihe cyose abumbuye umunwa akavuga let's get ready to rumble, Michael Barfor aba yinjije hagati $25,000 n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika. Michael Barfor ni ring announcer cyangwa se umushyushyarugamba muri ring ya WWE, imikino y'abanyamerika yo gukirana izwi nka wrestling cyangwa se catch. Amagambo aryoshye avuga atangaza amazina y'indwanyi zigiye gukirana muri arena yuzuye abafana, byamuhaye igikundiro muri kariyeri ye yose yo kuvuga mazemo imyaka irenga 40. Yasoza rero mbere yo kubisimbanyi bitangira guterurana nibwo ahanika ijwi agira ati let's get ready to rumble. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Muri 2019 nibwo Michael Barfor yinjijwe mu cyumba cy'abanyabigwi mpuzamahanga muri sport
International Sports Hall of Fame, uwamenyereye akanyenyeri ntajya gahaga. Sako muri ring gusa ku myaka 80, Michael Barth arimo gushakira akanyenyeri no muri ruhago. N'amakuru yo hanze y'ikibuga, nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, iyi ni Radio Rwanda. turi mu bihe Lorenzo tubanza tugushimira.